Assalamu alaikum Mr. Sheikh Abdulaziz, wallahi wa bmini wallahi wa mutulahi wa barakatuh na main na msubilahi Mr. Sheikh Abdulaziz. Wallahi pazo unzaniye haduyi. Kwizina ry'Imana Data na Mwana ari umutagatifu. Izina ry'Imana tuyiwacu turabagatulika. Nukuri kwe Wallahi umunsi wa Eid ndayivomba we. Eid ntayiriye nta nubwo binabaho. Ngomba kujya kuyigereka nze nikoze kwa Sheikh Abdulaziz. Ubu noneho icyo kurya ni danje mirage ndaje ndajya nkukanda nkusubiramo ndawurya pe. Reka aho guteba wallahi inna lillahi wa billahi na shaytanir rajim. Bismillah. Wallahi noneho we. Ndi hamwe Sheikh Abdulaziz aragubinkorera ndabizi neza mana we. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa barakatuh. Inna Allah wa billahi min ash-shaytanir rajim. Gute kandi kumusigi. Wambaye kanzu terono. Ye akakanyu baye umwisilamu tesha. Mbese ntabwo rusiko umusiramu mwana Sheikh Abdulaziz ntabwo bizi ma. Wavuze ko ari umuceri. Ako umuceri uti umunsi ni Eid kuba tugiye kujya gukanja ikintu bita ipirawu man. Wari urabizi. Niko pazo mugiye kwa Sheikh Abdulaziz. Ngiye kwa Sheikh Abdulaziz hano hirya. Abahe. Hano imbere nagari kuruza ibintu biriyo. Turakanda ipirawu. Umuceri ni hafi aho ngaho. Ifiriti nayo bayishyizeho. Na bya bikwavu byepfiyo. Byandi bimwe bifite amashigo bya bende bya. Byahirwa na rubyogo. Inna lillahi ubundi byabazo. Itonde. Ukimbona nyambaye deshi. Ubu ngo bakakanya. Ndakumva. Nshaka kuba nambaye nanjye agakanzu. Ahubwo karavahe uragenda uvuga ngo ki. Ariko se pazo man, ngende nitwa ngo kimana. Urushaka irihe man? Ubusura bona ari izina rya mbera ku buryo nagera imbere ya haji. Usanzwe uzirihe sahubwo kujya tujye kwa Sheikh tugenda tumeze neza. Wowe usanzwe uzirihe? Ngiye bundi cyambere. Usurumva nagenda nitwa haji. Ntabwo byakubera kuko nigize ugere maka na rimwe. Use nitwe haji ati bikada haditi nayabagwe nese ngo hitiremo izina ahubwo ugenderaho mari twikwikandira ipira wakirika. Ngo rimbwire no. Reka ngo hitiremo. Hari amazina abiri y'ingenzi ushobora kugenda ugakanda umuceri ayo ngayo. Reka nyakubwira. Hari haramu. Ibyo ni bya mbere. Warigenderaho se byo gufasha kurya umuceri. Reka nkukubita ibya kabiri. Ukivuga haramu ariko uko numvishe ni rya bisilamu. Reka impamvu ari haramu rinakubereye dore ibinyogosho bimeze gutyo byose kwa haramu nibyo bibayo. Noneho hari n'ikindi gikurikira. Hari na haduyi. Wagira ngo wakoze muri boko haramu dore bisatu byarakuze. Haduyi. Yo haduyi we bagiye kurya umuceri sha haduyi. Ahubwo se umuceri kabise umutwe. Uyu munsi urawuka ariko nawe urya nitwa haduyi. Ubuse ndasiba no kwirayidira. Irayidi ibaye mfite umukenya mu mwaka w'ubukene ahari. Ubuse noneho sinjye guhamagara ishanumve. Kandi ubu wabona ikinsetse babandi bakavumba wari mwege kubona hari uhageze. Gihoreresha se pazo azumamagaye. Ntacyo naze tube dufatanyije inzake. Kanagira Imana yisha akaba ari icyo akoze inshallah wabona hari ikibaye. Ariko ayishara bihorera inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Sheikh. Assalamu alaikum Patrick. Naam Sheikh. Assalamu alaikum Mr. Sheikh Abdulaziz, wallahi wa bmini wallahi wa mutulahi wa barakatuh na main na msubilahi Mr. Sheikh Abdulaziz. Ariko se Sheikh Patrick, iyi kavumba waruyikuye he ikafuruni? Sheikh kandi yabwe ko muziranye. Mwasenganaga ku musikiti no kwa majengo no mwasenganaga. Inna lillahi Sheikh Abdulaziz ntabwo nzi ku musigiti koko. Ni wowe nde? Inna lillahi Sheikh Abdulaziz ubaka kandi nanyubagiwe. Wibagiwe ukuntu ari njye watoye azana ubushize. Sheikh inna lillahi ndi umuntu wanyu. Ya Rabbil alamin ya Allah sha samahani inshallah Imana itumye nkumenya. Harya niwe bitande pazo ntabyo narinzi. Niwe bitande. Sheikh nita haduyi gusa nahoze nitwa haramu. Haramu mwana
she inna lillahi bazo unzaniye haduyi ku izina ry'Imana Data na Mwana ari umutagatifu izina ry'Imana iwacu turabagatulika ni ukuri kw'Imana turabagatulika rwose Abdulaziz Shehe toka we kavumba ware tokure wakibwa ọmọ buhari torí Ọlọ́run mo jẹ jìyà lórí àwọn ọmọ yìí o